megalayapost.news Kirang bathei khunkhti jong jilla Meghalaya kiblalet banmi khmat yagari India shakarinsan 8000 arpsau World Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship hakari Moldova kilawan phaino aslayeng ringkat khandai tili takma akirinsan nikun pher yakti girang bathei khunkhti gajla apdeng brom miki mentagasngi hanong po dagaseng HNYF Northern Region dagisintiu bat giant India kumkara gajing songsarong bagajing kemen halo gajing job jingki hakirinsan pher berkumju ru gajing yo kur takma hakti girinsan nikun kebahe akberthei kite girang bagi thei khunkhti kiblayo ban khori kita kama ki kuntup yakong Starina Jasan kiblayo ban khori kita kama rupa hakajing khun left hand grandmaster woman hakakedan keban repogilo badyo ban khori kita kama nong hakajing khun right hand grandmaster woman hakakedan keban repogilo kakong Margaret Pathau kala khori kita kama nong hakajing khun left hand master woman hakakedan repogilo batakma rupa hakajing khun right hand master woman hakakedan repogilo kakong mi songbha rambai kala khori takma rupa hajing khun left hand grandmaster women hakakedan gba prapo kilo barkumjo hajing khun right hand grandmaster women hakarinsan gba prapo kilo kalayo bankhor ya takma rupa kasamla senebi singkli hajing khun kti jong kadiang batkamon kalayo bankhor hado artli takmar nong badba hubot paler hajing khun kti jong para arm wrestling layo bankhor ya takmar nong hakakedan ba prapo kilo nakaliang jangan mengenai lek kai barang yang semua kalau kiri ke pulang tahu sen bana kerja ini lah yo armut iway master bangim koi perkat in koi hidup ni ke level di hantam youth kemarin dah kami yo na India youth category ban yo bronze medal di kalau ke basuk menshibuan nak bentaka jela jang Meghalaya di Barakaway, Karibay, ke East Coast Hills, di Starina Ru, Balong Grandmaster, lalak banyak medals. Ubah kamsol kang na kadai na mipai kong sinibi singkli, ihap sinibi singkli. La treshit kam shisha. Ubah ni nga banyak don malah awit kategori jeng don kubah kapway ngut. Di la qualify do bronze. Di so kaman shibun. Ya, kajing tresh dom jeng ihap kajing yo ye katong. Ke hamtam naman tayo hubot paliar pat ba nila mi hamkarman syo inyo visa akalas tarik ke bakado pangila ade ban ni min step kiyo e visa ti la qualify or bronze so kaman syo kani ade jengkini bet ko jeng lay jengkini ade inti yala de pat kolong ba this time panma makita koy siya ka koy para ko nga ay man sim ni kiway pat bikin nang kiyo siya kinang yo pat ya ka way ka benta ka bakam siya drum ya ka banga ngalaju yo siya kong Amanda Pathau mo na do na goti bingin le oi Margaret Pathau ma bingiawan siya goti ban siya i bayuara e ka burom nam ta ka jela amtam ta kasi kaloro kasi ba terpang abang bangatip lang ba i presiden ila itu ba idon kung makasamot iba ya simenta ya kani kajikun iba represent ya kari India kami ujungi mak kini sangut kiwara ya ka burom na kabenta ka jela ka jungi kalau siya kay kabang ismungu uble mo uble ubadlong ringkat bakti hadu ka jinglek ka jungki nganget ba uladong ringkat bakti hadu ka jingilek ka jungi wat kita ki bamsun lepoy ru hakathong nganget ba kinang poy sa kathong namut ban ang ban penduk man CMP mo persyambat trisitom kamar kajing trisitom kamara yusuk jong kajing job tenganget ba kisam ki banwan wanom subun lut namar kar penkre nakaliang kaseng kalong hatat kumban kilay itu engamane te pipdiang ba kani kasi namar kani kasi kalong ka history la bonong jong usnam arjar apusaw ba ikon samla jong kajela kaji iwarra ya kanam keburom nak bentak dari India mo hak kerteng jong dari India ilong kinong song jong kajela kajung so kemen bat so proud adu kata-kata badon laingot na po kini kiba yo ikini kusnam kilong na po kathem riboy kabi kajungi ta kalong kubangi da so kemen kumwe ni kinong kusnong jong kathain riboy mo ngayo so na umden idon to ilong sing ba roki ba ilatif mo dat idon si way na po maubri ba ayeng ba sen jong ba mo pneng te so kemen banyu i ba kini ki long keme ke jungi ki kun samla jong ka jela ka jungi jong ka district ka jungi ki laki ba hakiliang banile kai ni kerpa di kasukaro bahkan simkia
ya kini ki kun samla ki ji bahkan pek len ya ki kumnu ban ai kalat ke jingerap ki kenang bakinang la syu ban wara sibun kita kusnam nak menta ka jimentoy jo ke jela ka jungi mo baka jela ka jungi kan yo nam baki don sisa kita ki sport man na ki sport women na po ka jela Long nakaling jong ate ya kata kajing nakajing don di kamar ba kawai main dekat financial support di dan ko kata di number 1 di financial support mamen kini si labun na beli kila syuya pendap long naladi syua kasih syua di ngamong ba ka government kairap kalairap ini government sama long ka kamsuki kendian nama ka pitang le maka kam jinjahi na government nama ka habia na ko table sakko sakko ka kermen ba this time ba long government tu gintayo yang gitu ka reimbursement okay ka jinglut Joseph kunjungi ba bagilet ninyo yang ka ninyo claim yang ka reimbursement ya bagi lalu ngam ke burom jong ke jela jungi wat ladang ilong tang gijaj gonriu ibar kepat tang sitro hari nidon pada kata katong ya ka bagi ni kupit batu gijaj gonriu ibala kiu semat perang Kemar, semua kepingidap lagi kita nak kata-kata kalau ber. Jadi bang dia jungi tang sitro, dipoi hadu kan di stage, mau kejing tray stong ni. But kembali kejing tray jeng ni ai kejing tray ke pertang, jadi bahaya ngasem nyuki, jadi kur kita nyuki ya baru segala kesan lang. Kini kejing kesan nyuki berkumpiu ya kini kun semula jadi benora ya kini kanam jungi kedai kejing kesan nyuki ya gari kejak beli jangan nyuk trap pegawai. Dengan soban ai kejing beli kebok yang nyuki baru lagi ketin di belengkot, ba kembali kena ke jingkut hendak dani sekemat waktu nang mi susu keluar ke gilak kai jongkari bat ke jingkersan jong di bahi ngasam bat kini kita bat maphilang kalong ke jingkersan ni pia kari bat jadi ujung hunyo trap hunyo kum ni ke ngamdon ni bat ong ni kublai sibun ublai undang kat bat pihak isi bang sa ni bes kinang la isu kumlo bel abha bat kumlo benang kan tu isu ya kena ka jingilak kai ni kembali tang ha kan ba ha baro bat ni so bon ong ba ha baro ke jingilak kai benang kiu smart wat so ei nam tajung tu galiang kijung don hadu kasawut kidong seminta di sya kan ngi sing ali bunyo kumpul lang di biro kasaw tang hadi bunyo kubur boltot bunyi la ye di waktu ini keburom ni ailang ni biro belai simenta kan ni lakai lo kinum du jikermen ba penaya isram hadi lakai ji penang ba dari ba jai beriu ni hi kan kanang yo kata kanam nam ta jai beriu ni kumki pun mun trep kani ke World Championship kita Ripway TV. Nah, Ripway kiri, anong ipi ba baru Ripway kiri lawan beda kata ka 100% di Cipen Krek. Mengiling ilong KA but hindai menu. Dari blade track ra nadu kapor bagi Cipen Krek tim satu tim semlaklet benda IT lut haduk kesni ke bami haduk kesni ke balik kai but katakan nam bet keburom kelapau lembah tinggi disambut kita berkirang jelek kan. Dia ngasi kuat ban ong pi, baru ki kat arwut ni di option. Baru ki kat arwut kila ai ke bahatam ke lek kai pha kim simla rem ran dai kila wan chmat hi ke jingelek kadon aman ki kategori. Tu syua ban ni ya chmat pat ni kuat ban ong pi ba ki ini besong sekadiang jangan dia nak buat Jaita Hills kesian bandingkong bagi pemi ki thai samla nak buat Jaita Hills di kong Olivia dekat simla job ide la one smart di sementara nak kalian jongka youth kategori kemudian nak kategori di samla di ID ide nak buat ke youth ini ru ila kai ke senior ru laju job buat Islam meladap ke Asian level mereka world mereka rentan ke hitam dari lawan smart hi semlala berpoi katong di pom angel ini nak kalian grand master kawmut nak kalian master kategori kawmut chawpong snem seluar ini ru laju job Islam meladap lawan kerdan belai dari gani ke snem kawmta kelas ini dari iwan kerdan ke besar ini di napok junior niru di sin bandingkong bagi mikmat nak kain west kasihil tentang lagi kedai ban rihun cek linggo ini niru di lala bensai maran nak liang ke kategori jong ke junior
tangin Paipan ikong Starina Grandmaster kemudian Post nem Shalor de ini Iwan Baar nak liang kaki kaman mo bat balai nak liang kaki kadiang de ini Ideru di nong mare bapau jung kejela jungi mare marasan de ikong Mi Subha ya kong Mi Subharu Iwan nak kategori Sun Post nem Shalor Grandmaster bala le kai la flem ha tempat jiok lat nak kadau di kot sla renis nem uba kemai Islam arpo arpsau ula ya dei bahaya ka jingim diman di la yo e ka pasport la biang kot sla ila yo ban mi baran bat lala ru ban pau sunan ya kana bat grom ya ka ri India ya ka ri Meghalaya ila yo silver berarti gifti de ini imla menyeng ini dari Rizka Pengrup ini ru di baju liak kai ke basketball liak kai ke amsing dan ni senam matmai minta lawan akan jin liak kai amsing bayala menpau ka national level akan ke world level pada isuan tentu syaki third round fourth round ila liak kai ba bai ni ru musim wala musim lala ban pois ka thong ini ru ide samlai bala jujop teng haka Asian level ide samla iba menang ban bomla ban keren kedai ka kategori jung i kedai ka para standing hearing impairment lale kai bah wan balai naka ti jongka diang i magret tang am dadan kaman penipu andai ladai lupa keluar jongka district jungfi ladai keluar jongka ri Meghalaya ladai keluar jongka ri India ani keti bomtar lale kai bah nak liang jongka master kategori di ilayo silver but bronze. Di ini di kompetisi lebih nasa kan boy joki na umdan mo. Di ini ru ila kai bah kadi kasin ka beringtong bi job ka world wala ila job ka Asian level. Di ini Meghalaya Post.news